mu kigwa ahura n'ibibazo nk'ivyo, nibaza ko Dr David yabivuzeho gatoya ejo ko n'umuhinga wavyo, agira ingwara yitwa uruhagarara, stress. Amambwira abantu bari ngaha mwese ko stress mu Burundi yatuma ari abatama, abantu bose bakuze kuva ku myaka 45 muzosanga bari paralize. Bamwe bajya abantu mubona bari paralize, stress, uruhagarara ruraduga rugaca rutera ingwara y'umutima, kuko umuntu ataribuye hari ahantu agera ntiyihanganire ibintu yikoreye bigaca bimugirane bimuvuna. ubona abo bantu bari bakora ibintu byo gushikaho urya imashini yamenye. Umuntu afite uruhagarara yita ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko abona ko n'isazi muteye ingorane, kandi abantu bose ngaha barangora, akuma yidogera ibintu byose, n'intebe zo ngaha zirangora, n'amarobine yo ngaha yuguruka nabi. Kumva umuntu akuma yidogera n'imiryango yo ngaha, n'amabuye yo ngaha, n'amamodoka yo ngaha, umuntu amerewe nabi, ameze nk'ujya mu ntoki y'imashini, kandi iyi mashini irumva nyeruka gukoko, kandi siyo yanse kuyikora. Ibimenyetso by'uruhagarara ni kandi bice gatoye nihuta, sindabihagarara ko murafite amanota ku magara y'umuntu. Umurongozi uruhagarara rumuzanira uburuhe budahera, ngomba wisuzume ndakura kwa cyangwa urakomeye, wamvuga y'amajambo cyo wisuzume yakura kwa cyangwa urakomeye, ndakwifuriza kutawapi uburuhe budahera, imisonga n'ingwara utagira ihagaze mwimwe, ingwara n'izitiro, karyama mu gabitiro, inyoni yavuga, ingorane zo gufungura, hamwe ugafungura bike, ahandi ugafungura ibitagira gipimo. Ni desordre yo mu gufungura irabaho, n'ingwara, gusimbwa n'umutima umwanya wose, ukaguma wumva akantu kose, n'ibyo wahora kera wihanganira umutima ukitanga gupita, gutwarwa n'ibiyo byabwenge, kugira ngo ibyo bintu byose urimwo uwo mutima usimbagurika, ugashyira mu kabare, ugashyira mu nzoga, ugashyira mu itabi, ugashyira mu kamogi, kugira ngo basuronke agaciro ka nimugoroba.